Kua whakapuaretia e te iwi o Ngaitahu, he whare tā poe hou I te rohe o te tihi o Maru. E whai ake nei ko te pūrongo a Joe Glenn. No te paupautanga o te rā I tongohi ai ngā uri o Ngaitahu, te whare hou, e pupuri ngā tapu toi, I tāhia e o rātou mātua tupuna, ki ringo ngā pātu toka, roto I ngā anga o te waipaunamu. E mea tiana, nuku atu I te whātekau, mano tau, te tawhito, o etahi o engi taonga. It's a job that's not finished, but it's a job that I think is incredibly important because a number of these sites are the weather's eroding them away, they've been damaged by people, and if we don't record them, they're going to be lost for the future. E rima rau ngā anga, pupuri ngā taonga nei, I kite ngā uri o Ngaitahu, ki roto I tō rātou rohe. Ta hui ki te whakawātia te ana ko te waka. Ko tēnei he wāhi ka haramai ngā tourists ki te haramai nei ki te kōrero ki te matakitake ki ngā taonga ki roto. No te tau rua mano I tīmata e te iwi o te waka Māui a Ngaitahu. Ki te whakarite tēnei kaupapa whakatū whare hei tā rātou, hei pupuri ngā taonga tuku I hoa rātou mātua tūpuna ngā mahi toi. Hei tā rātou anō, hei whakaatu ki te ao, te ātāhua ngā kaupapa I mahia e o rātou tūpuna. The Rock Art Centre is the end of a 10-year probably journey to get the money together and get the concept plans up and running. So now it's the end of one journey, the start of another. Ko te kia ngā uri o Ngaitahu, ko te timatanga nui ho tēnei, wā rātou mahi kohi I ngā taonga toi kohatu, ao rātou tūpuna. Joe Glenn, Te Karere.